Poštovani putnici, ukrcajte se u naš turistički autobus. Slijedi nezaboravno putovanje kroz 29. međunarodni riječki karneval. Idemo! Prva stanica na kojoj se zaustavljamo je dvorana Mladosti na Trsatu. Početak vladavine maškara 17. siječnja oglasio je Antonjski rog. A čim ga čuje, riječki gradonačelnik zna da mora sići s vlasti, jer na čelo grada tada dolazi meštar Toni. I tako već 21 godinu. A s ključem grada meštar Toni dobije i kraljicu. I to pazite sad, svake godine novu. Kako živi! Ove godine ta je čast pripala 18-godišnjoj Nini Simčić iz mesopusne kompanije grada Grobnika. Jako sam sretna, presretna, emocije ne moram skriti kad sam došla gori, kad su oni rekli da sam ja ta. Stvarno meni su suza šle iz očiju, ja ne moram verovati. Ma glavno da je Nina prošla meštrov stručni sud. Vidim da je ona stvarno ženskica od akcije i za ono čanan rabi za karneval, tako? A nego čast. A to je najbitnije, evo. Da more dobro pratiti nas u tancu, da more par noći izgubiti. Krunu novoj kraljici predala je Ines Martinić, koja je meštra Tonija vjerno pratila kroz proteklu karnevalsku godinu. Pamtit ću ga po svemu, imam jedan lijepi fotoalbum koji će mi ostati kao najveće uspomena cijelog ovog karnevala. Grobničko pleme dalo je kraljicu, ali i ponijelo titulu za najbolji scenski nastup. Ne moramo opisati! Ne moram verovati, iznenađeni smo totalno. Nismo to očekivali, definitivno. Dobili smo nagradu za koreografiju, ali za kraljicu nikada. A čime je simpatična Nina osvojila laskavu titulu? Mislim da sam zaslužila velikim osmijehom. I tako je osmijehom prve dame započela vladavina maškara. Nebrojene kapljice dosadne kiše nisu spriječile rijeku maškaranih zaljubljenika u naumu da budu sudionici najveselije karavane na svijetu. 29. međunarodnu karnevalsku povorku činilo je ukupno 97 grupa. Riječko korzo preplavilo je gotovo 9000 maštovitih likova, a cijelu maškaranu priču zaokružilo je, kažu, 70.000 gledatelja. Sve je ovjekovječio Charlie Chaplin, a vječno mladi riječki karneval posjetili su i oldtimeri. A predstavljam je u crvenu ružu. Najljepša stvar što može biti ljubav. A budući da ljubav ide kroz želudac, na korzu su se našli i slasni čokolatini. Ali imamo najboljeg člana od 2 godine. Danas sa nama i ove 2 curice ovdje, a ovo drugo nećemo nabrajati više. No, čokolatine treba i platiti. Još samo treba odabrati valutu. Gospođa Merkel pokušava spasiti Uniju, ali kuna je rješenje. Kraljica kuna. Društvo s Kozale i Grobnišćine zbog toga je moralo izvući asa iz rukava. Da, država je takva da morate kockati, jednostavno situacija je došla takva da bez kocke nema kruha, to je neminovnost. Koliko još, pitali smo Papu Štrumfa. Još samo malo. Recesija je uhvatila i Batmana, pa je Robin iz Gotham Citya u Rijeku stigao sam. Batman je nestao, teška su vremena. U Remetincu je. Da je vrag ovoga puta donio šalu, potvrdile su opatijske vražice. Pa mi smo vražje godinama, ali ove godine specijalno zbog restrikcije i neimanja i plakanja da nema ničega, ima svega i ništa ne fali i budimo svi vražji. Kiša je gremline iz malih i slatkih pretvorila u velika i strašna stvorenja. Voda, kiša i mi bubrimo, mi rastemo, sve veći i veći i ovo ide u nama u korist. Neka bude karneval još veći. Pokoja kapljica nije spriječila ni pehinarsku gospodu da obuku svoja najbolja odjela. Nas ništa ne smeta. Nama ništa ne smeta, mi smo za Rijeku, sve ćemo dati za Rijeku, evo, hvala Rijeci šta nas je pozvala. Riječki karneval 2012. Eksplozija boja, šarolikih likova, maštovitih kreacija i raznovrsnih alegorijskih kola.
Tijekom posljednjih mjesec dana uz lude provode pala je i koja kapljica znoja. Trebalo je izraditi sva ta alegorijska kola. Imaš pravo, njih čak 70. Ali ne samo to, bilo je tu i ozbiljnih sportova. Tako je i ove godine GAT Karoline Riječke ugostio najbolje hrvatske, ali i europske snowboardere na 5. po redu Carnival Snowboard Sessionu. Atraktivnih skokova i opasnih vratolomija naravno nije nedostajalo. Snježni adrenalin samo nekoliko metara od morske obale privukao je ogromnu pažnju. Ovo je prava ludnica, prvi put sam u Hrvatskoj, zemlja je prekrasna, pogotovo ovdje kraj mora. Ludo je, ali mi se sviđa. 5. put nastup na Carnival Sessionu i svake godine mi je sve bolje, tako da ove godine je najbolje do sad za mene. Iste komplimente zaslužila je i najveselija utrka na svijetu, Rally Paris-Dakar. Motorizirani hipiji, kosturi, Meksikanci, dimnjačari, fratri i brojni drugi maštoviti likovi borili su se za titulu najbržeg, ali i najotkačenijeg maškaranog sastava. Pa svi znaju što je Rally Paris-Dakar, jel? Pa naravno, Paris-Dakar nije mu ni do koljena. Ludilo! Evo, došli smo koji prošlo leto i pretprošlo i tako. Super, sve je u redu. Super zabavno, ali i borbeno prošle su i 3. po redu karnevalske igre. Vještina, brzina, snaga i spretnost bili su glavni recept za pobjedu u brojnim maštovitim igrama koje samo karnevalski mozak može izmisliti. Super, sviđa mi se, odlično je, baš je odlično. Zabavljamo se, uživamo, dobro nam je. Od kad su osnovane ove igre, hvala organizatoru, atmosfera je uvijek zagrijana do usijanja. A to je uostalom i bit karnevala, zabava bez granica. Dobar glas daleko se čuje. Recenzije riječkog karnevala nekako su stigli i do grobničkog plemena, za koje do ove godine nitko nije niti znao da postoji. To je novo otkriveno pleme. Toga na grobniku još nema, ali su otkrili. A pleme nam je otkrilo čime se hranilo sve ove godine. I niš ni bolje od palete krompirice. Čime se hrane matujski kauboji nisu otkrili, ali na korzu su stigli u punoj snazi. Putem od Matulja do Rijeke slijedili su ih matujski indijanci. To jednostavno nije moglo proći dobro. Svi smo intersocijalni! Sad ćemo ih mi uhvatiti. Da, neće prilo bržudamo tako, vidješ. Indijanci za prijetnje nisu marili. Ma ne, da pače, oni se boje nas, jer mi njihove žene uzimamo i zavežemo za ovaj stup, one su gotove. Pa i ne bi se baš reklo. U Matuljima tako nikad mira, ali sloga vlada u Kraljevici. I to već 125 godina. Jubilej nisu mogli bolje obilježiti. Malo je reći odlično. Ovo je najbolji dan, ali eto, ovo se splati doći vidjeti. Ni kiša nas nije spriječila. Neke skoro je. A kiša je kao naručena došla draškim fuksama. Ma što su to uopće fukse? Možda baš oprašivanjem toga cvijeća nastaje ovaj nektar. Cufić bir, to vam je ono. Znači, bira u riječkoj regiji nema veće bolje pive nego Cufić bira. A jao si ga Cufić pivi kad uđemo u Europsku uniju, kao i ostalim domaćim proizvodima, poručila je Kuzmarska prohibicija. Zabranit će nam sve, ali jedno ne damo. Pečenje rakije i dalje nastavljamo. Prohibicije i krize ne boje se tovari iz grupe Siti i pijani. Mi smo već 25 godina siti i pijani. Bila kriza ili ne bila, mi su ovi kisti. Sljedeće godine molimo, oboružajte se savjetima. Glavna riječka šetnica ove godine 2 dana za redom bila domaćin maškaranih povorki. Vremenske neprilike malo su poremetile planove, ali najmlađi se nisu dali. Pa je subotnja mala karnevalska povorka bila uvertira u veliku. A jeste li znali da je grad Rijeka prijatelj djece? Riječke vrtiće pohađa više od 3000 mališana, a maskiraju se, pa gotovo svi se maskiraju. Dobro, ne baš svi, ali s brojnim gostima male su maškarice prešle brojku od 5000. Šarena kolona najrazličitijih likova, stvarnih i nestvarnih, kao i svake godine preplavila je korzo. Bio je to njihov dan i dobro su ga iskoristili. Ovo je jako super. Lijepo nam je izgledao dan. Kako? Što ste radili? Plesali. Prelijepo je. Dolazimo iz Bakla i na riječki karneval dolazimo, samo 5 put nismo bili. To je nam je postala tradicija.
Zašto vam se to sviđa? Pa da i ludujemo, da valjamo se i tako. Pljačkamo? Ja nisam, ali on je. Što je opljačkao? Dućan. Nisam! Sa hamburgerima. Da, jesam. Koliko si ih pojeo, priznaj? 1. I u kolu. I po free. Princi i princeza predvodili su možda ne najveću, ali zasigurno najsimpatičniju povorku. A iza njih 68 maškaranih grupa pričalo je 68 različitih priča. U najvećem broju, njih čak 260, s Matulja su se spustili Indijanci. Indijanci plešu. I još vađu i još Oni vole Boga svog, Manitu, a veliko. Jedna od najpristojnijih grupa došla je s Pehlina. Miće gospoda. A za onima koji nisu bili pristojni, došli su počistiti zagrebački smetlari i poslali snažnu poruku. Neka bolje ne bacaju, jer imaju nekoliko koraka dalje i kontejner. Jel bi imali previše posla da bacaju? A kako je ova grupa uopće stigla na karneval? Budući da nisu baš uskladili satove. 6, 20, 12. Nismo zdrave za zube, ali nitko nam ne može odoljeti. Zadovoljno su se smiješile slatke karamele. Ali kad spini, šta ćemo? A iza njih nešto zdraviji za jelo morski plodovi. Hobotnica, vrtača, ima svega. Svega ima, sve šta je u moru. Da. Ja volite jesti ono što je u moru? Da! Trud i šareni defile malih maškara ocjenjeni su najvećom mogućom ocjenom brojne publike. Za 5! Odlično! Super! Djeca su uvijek zanimljiva. Lijepo! Prekrasno je, super, sviđa mi se. Na nekoliko minuta sunčan dan na Korzu prekinula je Nevera s Kvarnera. Svi u jedan glas navijali su za najdraži grad. Rijeku! Rijeka. Zato što ju volim i zato što ne mogu bez nje. Japan nema vežicu, ali vežica ima Japan, odnosno imat će ga, poručili su mali vežičani. Budući da imamo otvorenje našeg japanskog vrta, pa evo smo povezali vezano za taj naš vrt, da bude to tematski evo, i objedinjeno na neki način. Gejša znači u biti jedna Japanka, da. I što ima u Japanu, kako je u Japanu? Pa, dobro, nije loše, dobro se drži Japan. Dobro je u Japanu, ali u Rijeci je ipak bolja zabava. Dobro sam se zabavio, bilo je lijepo i zabavno, volio bi to opet ponoviti. A maškare su dobre i jako su fora, zato jer su kostimi. Pitanje. A svi kostimi ujedinili su se u jednoj poruci. Čestitamo riječkom dječjem karnevalu, najljepšem na svijetu. A karnevalska grupa Lako ćemo i ove godine držala se tradicije i u obliku zmaja sletjela na riječko korzo s vrlo jasnom maškaranom porukom. Mi smo jedna od najstarijih riječkih karnevalskih grupa koje su po korzu. Znači, svih 29 smo prošli. Znači, od prvog do zadnjega karnevala mi smo pošli po korzu. A ove godine, kao i prijašnjih, stotinama metara dugu međunarodnu karnevalsku povorku poveli su pusni gradonačelnik Meštar Toni i prekrasna kraljica riječkog karnevala Nina Simčić, uz pomoć tada još uvijek bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obrsnela. Odmah iza njih na scenu su stupili riječki morčići, prve riječke mažoretkinje i brojne druge maškarane grupe iz hrvatskih i europskih krajeva. Mi smo maškare Tudena, vitezi i viteške dame. Većinom nas se viteške dame, až mi smo bili nekako nastrani malo onako, pa smo više tih dame bilo nego vitezi, ali tako je kako je. Pogled u prošlost bacila je maškarana Crikvenica, koja se vratila u davnu 1412. godinu, kada se njezino ime prvi put spomenulo u jednom službenom dokumentu. Mi predstavljamo Zrimske i Frankopane, dolazimo iz Crikvenice, već 1000 godina dolazimo na ovaj riječki karneval.
A ovogodišnji riječki karneval blagoslov je dobio i s nebeskih visina. Blagoslovi Korzo, ako mame veruješ je ove maškare, blagoslovi ovo, a što ovo nigdje na svete nije. Golub na grani, vrabac u ruci, mačak u vreći, a miševi... Mjau! Mjau! Uz miševe, mačke vole i mlijeko, a bez kapi mlijeka i žličice šećera nema ni dobre kave. Znaju to i u karnevalskoj udruzi Krasica Pario. Mlijeka treba malo više, a jutro ako rano dođete, onda se na fundaća minočera skuha, pa onda bude malo nedobra. Ali za polne ili neku normalnu dobu bude stvarno odlična. Trebate doći probati. Bog. Preko Atlantika na Kvarner su doplovili gangsteri iz New Yorka i to u pratnji svojih boljih polovica. Još od 32. imamo oružje, Al Capone nam je pustil dozvole, sve američke i ove zakone i sve imamo. Jadranka nam je potvrdila prošle godine to. Tako da imamo. Nova vlada još nije potvrdila, ali bit će i to ove godine. Očekujemo 6. mjesecu potvrdu od Milanovića. Premijer Zoran Milanović, bivša predsjednica vlade Jadranka Kosor i ministar Slavko Linić samo su dio hrvatske političke elite koji ni ove godine nije propustio priliku pozdraviti sve sudionike međunarodne karnevalske povorke. Riječki karneval je uvijek u modi. Karneval nije samo zabava. Kao i prijašnjih godina, mnogi su sudionici odvojili vrijeme i za humanitarni rad, te pokazali što? Dobro srce maškara. Dobro srce maškara. Veliko srce pokazao je i sam vrag, koji nije htio propustiti priliku da za vrijeme 5-godišnjeg doba daruje dragocjenu crvenu tekućinu. Prava krv, ne brinite. Čista je, dezinficirana, nema bakterija, nema virusa. A na Rotarijanskom balu u Guvernerovoj palači više od 200 gostiju iz zemlje i svijeta za humanitarni projekt Život bez ovisnosti za zdraviju mladost skupilo je gotovo 60.000 kuna. Uz brojne članove diplomatskog zbora u Hrvatskoj našao se i svjetski poznati glumac Rade Šerbedžija, koji se maskirao u Radu Šerbedžiju. Pa super, divno je, ja volim kad se ljudi vesele na bilo koji način, pa i na ovaj, lijepo je. Kako spojiti ukusno s korisnim na riječkom korzu pokazali su brojni kulinarski majstori, koji su za Caritasov dom Svete Ane skuhali humanitarnu maneštru. Tajna najbolje maneštre. Puno ljubavi i dobre namirnice. –29. međunarodni riječki karneval tako nije propustio ni knez Nikola Frankopan. Ne osjećam se baš ko kralj, nego ko sudionik karnevala, koji vlada s karnevalom. Riječkim karnevalom prevladavaju pjesma, ples, veselje, smijeh, radost, ali i ljubav. Potvrdio je to i Baby Boom iz Grižana. A da ljubav ponekad zbilja može biti luda, zorno su pokazale dvorske lude iz Bribira. Totalno smo ludi! Nemate brojke. Ne može se to izmjeriti. Sorry, ne može ti ni psihijatar reći. Tako je. Karnevalska grupa Optimisti samo za ovu priliku oživjela je fotografiju staru 100 godina s jasno ispisanom porukom: bilo nas je i bit će nas. A to je prvi dokaz da je 100 let Dobrinja, 100 let maškara u Dobrinju. Pinokio ni u Rijeci nije postao pravi dječak, jer mu nos zbog brojnih izgovorenih laži nije prestao rasti. A mislim da ima dosta takvih i da će ta stvar doći s vremenom u normalu. Da sada je još uvijek tako i samo da ne rastu duži nego što su sada, da se počinju smanjivati i to je to. Već pri samom kraju povorke u Rijeci je pala šmrička noć. U šmriki je često škuro i uvijek je mrak i onda smo mi šmričke noći. A kada je noć i pala, mnogobrojni gledatelji, iako već pokisli, i dalje su pratili posljednje karnevalske grupe koje su prolazile središtem grada. Kao i svake godine odlično, svaka čast, grupe su fenomenalne, maske isto. Fenomenalno, super, svake godine, odlično. Super kao i svake godine sve više i više maškara ima i puno novih kostima. To mi se jako sviđa. A baš je lijep karneval i jako se puno zabavlja, bili su svugdje i meni su najdraži bili Mr. Bini. Zabavljamo se, eto. Je ti se nešto posebno svidjelo? Je, što? Zančari. Koji? Pa zamenski i tankalobajski.
Upravo su haluvajski zvončari gromoglasnom zvonjavom stavili točku na i ove večeri, a završetkom karnevalske povorke došlo je i do neizbježne primopredaje ključa grada. Kao i prijašnjih, tako i ove godine ulogu bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika izmijenili su meštar Toni i Vojko Obersnel, koji su se samo za ovu priliku sakrili pod maskama Asterixa i Obelixa. Toni i ja svake godine imamo neke ideje. Ja sam si nekako mislio da bi ove godine mogli biti Asterix i Obelix, s time što sam ja želio da Toni bude Obelix, a ja Asterix, ali nije nikako išlo. Tako je, nažalost, i 29. međunarodni riječki karneval priveden svome kraju. Pa mislim da je jedan od boljih karnevala sigurno, bez obzira na ovo vrijeme koje se nam se dogodilo, ali maske i karneval ide dalje, idu dalje, nas ne more ništa omesti, stvarno divno bilo večeras. Ajme, bilo je fantastično, malo ne daš pokvaril, ali krepat ma ne bolat, to je za maškare Vavik, tako lipo je bilo i veselo, još je Vavik, Žalmića je gotovo, Vavik mi žalali. Nam i karneval celo leto ki ga volimo, tako da me to ne pojida. Mislim da je bio izuzetno dobar i kvalitetan karneval. Grupe su odradile zaista kvalitetna alegorijska kola i maske su bile zaista vrhunski sašivene. Tako da mogu reći zaista da puno im hvala na svemu što su napravili, jer njihova kvaliteta je kvaliteta riječkog karnevala. Pa izvrsno, mislim da svi koji su bili u povorci, ali i svi koji su bili na korzu su se izvrsno zabavljali. A karneval ne bi bio karneval da na njegovom kraju, zbog svih nedaća koje su nas pratile, pust ne završi na lomači. Da slavnati Milivojko Evropić izgori na splavi u akvatoriju Riječke luke, uz pomoć Asterixa i Obelixa pobrinuli su se maškarani studenti Pomorskog fakulteta u Rijeci. Krive za nepoložene ispite, za puknute kondome, zato što sve cure koje su htjele, znači, koje su voljele princa Williamsa su razočarane, pa i zato što smo ušli u Europsku uniju na kraju krajeva. Riječki karneval sljedeće godine slavi svoj jubilarni 30. rođendan. Kakva li će to tek fešta biti? Maškare su poznate kao sjajni domaćini. Zato je ovogodišnji riječki karneval uz gledatelje iz inozemstva posjetilo i 10-ak inozemnih grupa. A ako za nekog od njih luda zabava i pođe u krivom smjeru, nema brige. Jer ako niste znali, u Rijeci djeluje čak 14 diplomatskih predstavništva. Riječki karneval tako su i ove godine posjetili brojni svjetski veleposlanici. Ovo mi je prvi posjet riječkom karnevalu. Za mene je to jedna vrlo uzbudljiva večer. Ponosan sam što sam ovdje. Dobro poznajem venecijanski karneval, ali ovaj riječki je nešto posebno. Dolazak u Rijeku nije propustio ni predsjednik Federacije europskih karnevalskih gradova. Riječki karneval raste iz godine u godinu. Svaki put kada dođem vidim sve više stranih grupa. Tu je prisutan nevjerojatan duh. To su potvrdili i brojni turisti, koji su ove veljače došli u Rijeku isključivo zbog veselog i maškaranog 5. godišnjeg doba. Obožavam riječki karneval, ima puno ljudi i prekrasno je. Riječki karneval, među ostalima, već godinama posjećuje i grupa Talijana iz Modene. Jako smo sretni u okruženju ovako zabavnih i toplih ljudi. Ovaj karneval je super. Raspjevane i rasplesane planove na najprometnijoj riječkoj šetnici kiša nije pokvarila ni Slovencu u matuljskim redovima. Poznajem puno prijatelja iz Matulja i pozvali su me da dođem i stvarno mi nije žao da sam došao. Karnevalsku povorku nisu propustile ni neke poznate face iz Hollywooda. Iz Londona je tako stigao Mr. Bean, a Floridu je Kvarnerom zamijenio i u Rijeku sletio i ključni čovjek ekipe za očevid. My name is Horatio. Just a moment. I come from Miami. We have lot of job. Odjeci riječkog karnevala dopiru i puno dalje od zemaljskih granica. No jedan ljutiti Klingonac umalo je požalio što je 19. veljače došao u Rijeku. Jedva čekamo.
Znate li da na početku maškarane povorke uz bok Meštru i Kraljici idu riječki morčići, simbol grada Rijeke i zaštitni znak riječkog karnevala? A na kraju povorke čak 250 halubajskih zvončara. Između morčića i halubajaca još nekoliko zvončarskih skupina iz Rijeke i okolice. No postati i ostati zvončar i nije baš lako. Rodiš se tako, moraš se roditi tamo i gotovo, sve ti rešeno. To je to. Na licima maske, oko pojasa zvona, a jedno teže od drugog. Njih više od 500 prkosilo je kao i uvijek lošem vremenu, a to im je i zadaća, otjerati zimu i donijeti proljeće. Nas ništa ne može zaustaviti. Idemo ovavek okolo, mi smo ovavek parišani za lijepe fešte, za ludovat. Dok ne traje. S Grobnika su došli grobnički dondolaši. Pa vidio sam kako zvone i to mi je ušlo u srce i počeo sam zvoniti. Kao što su zvonili na Korzu davne 1982. godine na prvoj riječkoj povorci, halubajski zvončari, odnedavno upisani na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine, uljepšali su i ovogodišnji karneval. Tradicija koja seže od davnina održava se i u susjednoj Sloveniji. Tujski kurenti nisu propustili riječku povorku. I velika i dječja karnevalska povorka bile su dokaz da se zvoni od malih nogu. Za mjesec dana će imati 2, a ovo mu je već drugi karneval. A i dokaz su da se ljubav prema zvonjenju prenosi s koljena na koljeno. Tata mi je već 10 godina u zvončarima i povukao me za sobom. Zato sam je tata zvončar, pa sam ja od isto biti zvončar. Isto što rade veliki, rade i mali. Zvone idu u krug i stavljaju krabuje na glave. Je teško? Pa malo je, ali sve se mora potrpeti. Je, dosta naporno, nosi zvono i to. Koliko ima kila zvona? Moje 6. A što će tek biti kada dođe ono veće? A mi jako kad je to užasno i dobro je, ekipa je dobra. Bravo Željarci! Ako je ova zvonjava bila ugodna uhu, godina pred nama bit će dobra. Tako bar vjeruju žejanski zvončari. Kakva će nam biti godina, procijenite sami. Sljedeća postaja, nažalost, kraj ovogodišnjeg putovanja. Ali karte za sljedeće putovanje već su u prodaji, jer 5. godišnje doba u Rijeku stiže baš svake godine. Vidimo se na karnevalu 2013. Ja volim riječki karneval. Karneval je zako. Riječki karnevali, si. Dodite na riječki karneval. Ja volim riječki karneval. Leški karneval je najbolji.